Ko Matariki tētahi o ngā āhuatanga e whakawhenua ai I ahau. E whakawheturangi oku whakaaro, e mātai tōku tirohanga. Matariki to me is my guidance throughout the year and how and what I do. Ko tēnei huinga, he whāngai hautapu kia Matariki, ko tēnei tētahi o ngā tikanga, tētahi o ngā kawa, ka whakamahi a ki roto I te ao Māori. Ko te hononga o te maramataka ki ngā whetū kia Matariki, I te wā kua ara ake te marama o Tangaroa, koira te wā ka mātua mōhio ai kua tai mai a Matariki. To me, the biggest brightest star on the nights are signalling that it's the new time to refresh, it's a time to rejuvenate, come back together, get back into your wairua. Te noho ki ngā rekereke o ngā ruruhi koroheke, ki te whakarongo ki ngā whakapapa, te whakarongo ki ngā tohu o te taia, te noho hei ahika, ki te whakarongo ki ngā kōrero ōnehe, ki ngā kōrero e haere mai nei mō ngā tamariki. A hei te ata nei, hei te ono karaka, I tahuna te ahi, ki tāo tā mātou marae, ki te kōrero, ki te karakia, mā ngā tamariki e tukuna e rākai ki roto I te ahi kā. Hei whāngai hautapu, ka tahi ka mahi mātou I ngā karakia e toru, he karakia ki hei tuku ki ngā whetū, he karakia mo te ora me te mate, ka tahi ka whakakapi me te pai marire, ka tahi ka haka mātou mo te hautapu. Tōku wā tuatahi, taha o tōku whānau doing this kind of kaupapa. At this time of the morning, pai, I rangona I te wairua I ngā wā o te karakia, I ngā wā o te kōrero, I ngā wā o te haka hoki. What's going to happen is, so we're going to get our kids, they're going to put Tony the Tina and Terry the Titi and the different types of kai that we have here from representing the different whetū, o te kāhui o whetū o te rangi. They're going to put those on, they're going to let it burn for a little bit. Ko te whāngai hautapu, he whāngai ngā tūmu mō kai e hono ana ki ngā tini whetū ki te rangi. Nā reira, ko tupu a nuku, ko te kumara tērā, ko te titi, ko tupu a rangi, ko ngā kūtai, ko te tuna, ko waiti, ko waitā. He whakamaumahara I ngā mate o te tau, e hono ai kia puhutukawa, koira te whetū hei tohu I te mate, koira te whetū e arahi ana I te waka o Taramainaku. Ko te waka o Taramainaku, ko tāna mahi, he kohi I ngā mate o te tau, hei whakawheturangitia ki te rangi. From te hunga mate, we mihi atu ki te hunga ora. And that's the hunga ora is the people who are present and in the kaupapa, in our taia. And then we finish with te kura o te awatea, the longest pai marire I know, just to whakanoa, to whakatau everything, so everything's running smoothly, everything's in place. Ina te maringa nui, te noho ki ngā rekereke o kururuhi koroheke ki tōku whenua, ki tōku marae. Kua tukuna tēnei haipapa, mā mātou, mā o kukaihana, mā o kutaina e kawe I ngā mahi a rātou mā. Ngā mihi kia tātou for our first ever hautapu together. I really hope it's not our last, but from here on we just let the fires continue to burn, and if you want to keep stoking it, that's all right too, but ngā mihi kia tātou. Beautiful. Ko te wawata mō te whāngai hautapu, he noho te whāngai hautapu ki ngā marae, ki ngā maunga, ki ngā moana. He mīharo te take kua ara ake te tauhou Māori ki roto I te marama taka Pākehā a tērā tau e heke mai nei. And it'll be pai, because to me we like to acknowledge all things for our public holiday, whether it's the Queen's birthday, whether it's the Anzac Day, and I think acknowledging the Matariki and giving everybody time off to celebrate that or go back to their whānau, go back to their roots.
He mea pai. Hoki ki tō kāinga, hoki ki tō marae, ki tō maunga, ki tō moana, ki te whāngai hautapu, ki te fill your cup mō te tauhau Māori. Kia hā o mate o hara o tērā tau tukuna ki te rangi, mā kona ka wete wete hea hā o maru a pō mo te tau e heke mai nei.